Abin Bhi Pachini Pantupo, Central Committee along General Secretary. Abin Bhi Mili Pachini Pantuji Lahanda. Abin Bhi Mili Cepat Pachini Pantuji Lahanda. Adun tu nili Pachini Pantu Dipu District Committee KFA Dipu Lapen nili aku Pachini Pantu Lada Lojao Asarapan bisa nanti alami bahasa merah lo Pachini Pansi Chongpur Panggila Lapen masih lagi dulu tahun ini Acik luang bong, social media pendang log media lang acik lang creator ding, ba acik lang creator ding lo. Ke manggil lah hilo. Kenam taning kan ini kita mau continuously ni tu education awareness seputha karong karong tu education awareness kita. Rada tu mati dia bagian lo Charlie nangi, semar lo petek nangi lah bang situarong. Si arong-arong lo pidam bom pen ini kan cimun thilo je government na hin pen buan ma ki claim un an pen hala tum tap claim ta dili tum pen pi ma ki un jan na so dili mi thang da claim dun unji ma poka matha pen ni school se tame a ki mi ga sela so school ka kuli kan ko ma se nili minangan la school ka chi aman ka ma sai ka chi claim ma se so boing te won kisita de tum kar bilo charlie song along ki claim ko di branch member tum pendang lo leader tum pendang lo ko be tum claim bom dam bom bosila so a process bang non si pini bang stem la person thot si non a sab so por chi long pen ni wang lo da sexual so pumening tiarong lo 7 feet di fu pen kilometer christian bak ni exact chini ne stalan bak dota hai ni gari ben se ke bang ma si chini we stalan dota hai so man ka te bom bom ko se tam si bang pinian da ka charlie ko na fai ke ong nei la so lasi kecili kan tum makala itu government atau an council kar beng long hem si do koklo sa amin anak kate bogolong suta bila bang sorong bukan ma education atomon ke jami bang jam jeda da bang ke lada kapung ke council ta sab kecilang tu kenang sot sini le matha lasi pini bang ke tum jale chipu seta kar beng long bang ke education hin paprang pe lo kar bia khai tum chipu lo kule chipu seta isia bang ke tum chemat ye lo temina bong che therak me apa tai tim Delhi emprek lo ke hang damalong ta munit kang bodam pulatang tai pini atin utsi kaching boduna position nan si tum kar biara tum lang education ke public piklang puse tase education le ame pulatang te la so hormu ke communication ke thekhet purpose pini ke Delhi emprek le hang dam si ta dak ta ching bodun ta hola pusana lamba nan ta klang kenang so bang ke arong tina tum se tame abang putin same pini tum jasse met pe politics abang ke pathe thu eder rala education hin tok lang hin bangla nu tinta nirsi pen claim pola to warni si bang ke la so aha wara long ta an so si ke gere nak lang te ini tum ta kaching thura war sai ba an so se long tum mana se lahai kama tha pen si education awareness abang ke claim bom po dam bom po lage ka ni tum ke continuous process to opose ahut pen ke adak do chet hai seta kan ton kali la pangala pusita bom ko se education awareness bang il dak dak kali long prek samiti di Fu Branch Committee ben batri ko si kumening tiarong kusmet long mojong hawarlo sadak toklang hin karbia khaidum sedam an se pa prang nang lang ko so kemang pen dak sedam toklang cerok tokamai bang nang bilom thek ben educational awareness program ko sila bang so mai nang kibinang ko kala ka prekali ilitum karbiang long hawar ke lombajong punon kapre hawar pusita me toklang percentage lang dam pulutang te apit pensia thagar lu chetna athak lege dukali lasi ladak bangke ilitum kar bilo charlia song to responsible bank thepik sul to matha kopia pot pulutang te khaya monon thigela ke non aklimang part hello non heading boma adong mar to hello si alang litum phan hok bet atowar motela toklang ga charlia atowar jong sing tum kon thek thi pulutang te ili tu makai bangke kacali hin bangke lagi ini tu cingthor lapen dasemet per bangke toklang ahin
toklang amo pacing thunang ji pula bangso kacerok tok bang il tuma khai long masi jum heglang pusil tum bang matha laselaso kamatha ka parsik nang ko ka joine silatum along te na habar ten fitame toklang a hin pacing rung nang mata toklang a hin pacha thang nang pachali pe thek osi il tuma khai monon phietum phan kar bia khai kar bia long ri perai kompemin nang ji pula bangso kemang musi il tum bang la bangso mai bang ke pon bo lasi la bangso mai long tum fitame thiri pi pedam na chito lo la pe ni kirung ko song il tum bidi suri pe jinglo ka tu ka fitame tum ka cepat coy dun la pusona parfil tum bang na chetong dun lo si anso si ini la bangso aja mega bang ke tum dak dak kali kapre ka war fitame il tum pi pon bom jilang lapen on si pi pon thu jilang kar biang long along jasmet kar biare swejang kar bia klim haratum toklang helon il tum ke bang jilang risim lo pujama tha thek thek bang il tum bang so sa bang tek pon bom my meeting ke kitun tum si ki ong pong ka jasmet pet taun pen te helu apre kali demo pasuk tame amai tinarong si amam themang apre asosok se aprang si nili nami tum pandang diano johan mari nang chuni di kampung bang galalo nili tum ke la ke non political party pinar posi nami tum phan pini lada ke bang bang ke kuname mu balai palu pe ke nili tum bang tum ho jata ha pare na bang thek sida kutine political party meeting lo bang ke nami tum phan mari da pathik dokok ka hai ma kumane pi kecil mapi la posong da dokok ka hai tadi tum bang ke ne wa thek thek nasi larang ke dia cuhan lo la penale tu mana cuma lo dasme pe larang so tipi dia na pom bang ke lalo education awareness campaign larang so a program kipi pom ke pini nani tu maha warsa kipi pom chok so ko dia nili tu karbiao Thomas Council pen isu bangsa bangso quality education tu laso prang si nili tu mabang la person lai share awareness program mangke alo si te pon bom lo a constituency team si la pu kape dun ka te pon bom lo laso si pini abangke nili tu pen kache ko lo bangke si ko pai ni tu si kamatha kamu jasret per bangke la ga ngam pu ka te sumar apai si ki hong lo ta isini karo bangke head gachubuchi pulutante jasmet pet responsible ke the pulutante apa itu pinapasi apa itu mau cek pasi lapangan ini samlo api sepenso tunggu kiri kanan pinar ko abe ada mahida tangai lo ta apa itu mau cek tunggu kemana produksi kami kacurulong si pintu lo nasi jasmet pet lo nili pen kipuram di bangke na akaya bangke itu toklang si abet lo pulutante kuna angdengan si kilidam nanti mahala bangso angdengan ke itu di nampung ide je lapan mungkin ke sini lo ati jasmet bet nili ati tiket panggang tu bangke tok lanjung siabi puluh tangke kanting tu kapirti pusi kamatha kanting tu puluh tangke sini lo ke laili tu hem ke cukup cilo suka memang karen nam julu putih tingkat itu tu siapa lagi nanti ane punji na tekelo hongle party na memang tingkat ko cicar nam lo